Kuludu khalatha sengikhona sengiphathi kuyona channel yakhe hamba phambili kezo mina engumfeze ngututhu ngakhumalo bathi ilaspo namagumede mhlabe emangabe usemusha like azophinde ngicela usubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke bafethu esasho sonke lapha nasithi #road to 40,000 sibonga kakhulu nje ekubantu abasinika support lapha nasiyabona ukuthi esekusele kancane impela sifike lapha eku 40,000 subscribers saphinde futhi nje esacecelela ukuthi abantu abaqhubeke basubscribe makuthi ekukhona umuntu ongaka subscribe siphinde sisho futhi ke sithi happy birthday to myself namhlanje ke mhla ka-28 April kuzalwa mina ekuzalwa umfezeko ilaspo namagumede bafethu ezihamba phambili lapha nodaba oluthinta lapha insizwa kaNgidi uzanefa umfo kaNgidi insizwa nje lena eshawa ushuni ohluka kakhulu lapha ushuni omnandi kakhulu ushuni othi mawudlala usikhumbuza insizwa zazinamandla kakhulu emculo amaskando insizwa ubhekmuzi umfo kalithulu ushuni ekamolo lapha insizwa ke izokhipha i-album yayo lapha nesidedelile i-CD cover yayo lapha nokuhle ke elwezingoma lapha loluthusa abantu abaningi ukuthi kunengoma ebukeka ngathi lensizwa izosebenzisana neMbangi yayo okungumthandeni umfoka amanqalo kuzokumla ukuthi ke lensizwa ke yagadla impela einkundleni zokuxhumana mangabe kuthinta lapha negama elikhuluma ngomthandeni igcome elisha lapha kodwa ke thusa abantu abaningi phela ukubona ukuthi le-album ezophuma ekazanefa lapha kunengoma esihloko sithi nje lapha yithi abanikazi yase feature ke lapha insizwa igcome elisha nenye number 1 ithi ukhanda khulu featuring ubaba u3 second asazi ke noma sokukhona umculo omusha ofikile ozibiza ngo3 second okanye yena ubaba umkhulu 3 second ogqileza kakhulu online baphana ubaba umkhulu 3 second asazi ke ukuthi sitheni kodwa ke sesilinde impela ukuthi sizwe ukuthi album mangabe iphuma kunjalo ngempela yena ukuthi mhlambe uyena ubaba u3 second ozobe khona engomeni okanye uzothatha ivoice yakhe njengoba sesijwayelekile istyle esifana leso ukuthi kuthiwa featuring ubani bese kudala njalo umuntu okanye kuthathwa lapha ivoice yakhe lapha wena ke mhlambe kuthini kwakho ukuphawula ngalezi indaba ahlala lapha na comment section kungixoxele kabanzi ukuthi wena lithini lwakho uva ngalolu daba mina ke sengiphuma kanjena kodwa ke ngiyakuthembisa futhi ukuthi ngiyabuya kwevideo elandelayo ngesikhathi esilandelayo kwakho nje subscribe nibe nosuku lumnandi ngithanda kakhulu.